Pag humaghisgot ni Hesus nga ang kalibutan matunaw, wa gyud bisan usa ka bato nga mahibilin sa iyang nahimutangan, murag maghunahuna ta nga hasta no madatugan ko sa bato nya, malunod ko sa dagat, murag bag ngilo kay paminahon ba. Pero iya dayong gisumpayan, sa dili pa ni mahitabo, kamo mismo lutoson mo ang inyo unyang mga paryente, ang inyong higidikanan, inyong igsuon, maoy muunay o patay ninyo. Sa may gusto niyo, magunaw ang kalibutan o ang imong igsuon mo'y mupatay nimo? Mas kuyaw no? So nangga, imong ginikanan, imong igsuon, mo'y mupatay nimo. Karon, ang mga ginikanan, kusog na biya kay mo patay o ganak. Kana ding abortion. Abortion ba? Unsa may nganong namabdos man ang babae, kabubuton sa Ginoo. Nya daghan kayrong mga inahan nga di na gustong mutuman sa sugo sa Ginoo. Sila na'y magbuot. Pila kabuk anak o kanus-asad sila manganak. Naman gani magpakasal kay nako, mingon siya, kami father kinahanglan gyud nga 5 years ang distansya sa among anak. Nako, unsa man yung buhaton og 5 years ang distansya? Magtinan-away ra mo. Klaro kayo, maggamit mig pills, maggamit mig kondom, aron dili gyud manganak. Unya, hay naman ang kabubuton sa Ginoo. Kamo na'y magbuot. Mao na siya problema dia. Kamo, sa man, kusog mong mudawat sa kabubuton sa Ginoo o masuko or musupak? Tama yun. Di mo magdumot ang mga tao nga musultis tinuod. Manalitan, musultis sa tinuod nga baga kag naong, nga bati kag naong, bati kag batasan. Di ka masuko. Oy, tubag. Kung masuko ka, di, wana ka mudawat sa kamatuuran. Usaon man yun nga, bati man yun kag naong para niya. Bati man yun kag batasan. Labi na yung maningil kas utang, awayon man ka para maimpas. Nya di ka masuko. Mga naong ninyo, dali ka na masuko. Muna nga niingon si Jesus dire, pagbantay yun mo, pagbantay mo, kay daghang mga tao nga magdumot kaninyo tungod kanako. Dumtan kita basta musunod tas Ginoo, kay ang Ginoo mismo gipatay man gani dinis kalibutan, kita pang magsunod niya. Dumtan kita nya, mura ra batag mahingang ha, kusog ra ba kitang moingon nga unsa may nabuhat nako niya, gatinarong man tako, gabuhat man tako sakto, ngano man na siya, unsa may sa nako. Ana, di ba? Mo na ato dayong, ayaw na kuno mo ana matod pa ni Kristo. Ayaw mo kabalaka. Matod pa niya, huna-hunaa kanunay, ibutang kanunay, andama kanunay ang imong kaugalingon, kay taralon kas mga hukmanan, kinsa may mutaral nimo dito, kinsa mukihan nimo, ang imo mismo kunong ginikanan, igsuon. Para gud anang kami sa una, ako sa una, ako maginag-una-una dito sa among lugar o karang serve sa simbahan. Nya, mo na to, tukod ako katong grupo na mo sa kanini ang youth organization, Kahugan Youth Organization, mga November 1984, second year college pa ko ato. Kana rong grade 12, mao na ron ang level nako, grade 12. Mga grade 12 karon kasagaran, wa pa man kayo ibuot. Ang ako sa una, gabuot-buot na. Mo to, akong gitukod to kay nahadlok man ko nga maunhan ko sa mga NPA. Kay mga NPA sa among lugar, sige namang rinikrutay. Di ako sa ningkamot sa ko, nga makarekrut ko mga batanon. Amo to, tukod nami. Ang akong unang nahimong kontra, ang akong mga iyaan, ginikanan. Kaya mo ingon man sila, unsa? Magsige mong tukod-tukod niya. Ikay nagpango, o niya. O kung saon niya mo diha. Kaya karon ra ba ang magpundok-pundok, paliton lang, rak-rak diha. Kay abig mga nagmeeting ba nga mga subversibo,
Nakuha na sa mis kapilya mag-meeting. Mga bitaw na anak bitas kapilya. Naala na nga soko na. Bungkaga na ha, bungkaga na. Doon na patoy ka usa sa amo dito mga uyuan nga gidadaan gimi og ulisi ba to sa tiyang gidab. Sa may pag ako'y muunay patay ninyo kaysa mga matay mo anang mga kamot anang mga buangon diya. Hunungan ni, hununga. Hinilakay gud mi didto. Ako niingon jud ko, bahala nagmanghunong mo tanan. Ako padayon ko. Ang mo kuyog, kuyog. Ang di mo kuyog, ayaw. Badto jud kog simbahan. Awa man sad matay, niabot man o San Vicente. Nakaabot man gid ni abot laga ro sunod tuig, di ba kakuha ni patio San Vicente. Oh no. Bahala na. Ug mo'y pagbuot sa Ginoo, basta ang importante maningkamot ko pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ngaway kahadlok. Nang lisod bang ug nang magbuhat ta sa kabubuton sa Ginoo nya nahadlok ta. Kay kanang kahadlok iyam na siyawa. Iyam ginasyawa ang kahadlok. Ang iyas Ginoo gugma, kaisog, kalig-on. Mo na kalig-on yun. Diri sa atong unang pagbasa, gisgutan diri ni San Juan ang iyang nakita kadto bitang kuan kadtong na anghel nga nagdala sa katapusang katalagman nya nakita kuno niya ang kanabang mga tao nga nakabuntog sa mananap nga nagbarog sila didto kilid atong murag bildo nga sa to dagat ana presensya sa Ginoo ba nya na nag-awit sila ngadtos nating karnero nga bag-o pa sang giihaw na pang iyang dugo dire ilang giawitan unsa may ilang giawit tanaw ha Ginoong Dios nga labing gamhanan pagkakahibulungan sa imong mga buhat kahibulungan gyud kay nga naman og patyon ka, mudaog na noon ka, og daog-daogon ka, malipay na noon ka. Pagkakahibulungan, hari sa tanang kanasuran, matarong og matuod gayud ang imong mga paagi. Ang paagis Ginoo kanang muantos lang gid ta. Nya matuod gid na, mao gid nay sakto. Kay kun makig-away ka, bungkag lampini gid mo. No? Asway sa inyong balay inigsinghag sa imong asawa, baho sa singhag, bungkag na inyong balay. Pero inigsinghag sa imong asawa, antos lang. Tutuki lang ng naong nga mura nag leon. Paminawa lang ng baba nga murag plakang guba, sig balik-balik. Ana. Ay katawtaran mo hilo man na. Ini kahilom, hapyod-hapyoro ni mo gamay. Wakli-wakli pa to gamay. Madugay din amsa na mo wakli. Hangtod na buniyag na sa sunod tuig ana di gyud makuan mabungkag dili unsay pamaagi antusa lang kita di man ta mo antos kinsabay dili mahadlok kanimo Ginoo kinsabay magdumili pagsangyaw sa imong pagkagamhanan kay ikaw lamang ang balaan muduol og musimba kanimo ang tanang kanasuran. Kana bita makakita na kas Ginoo didto tingali inig sunod ng kalibutan ba. Nga hasta tungwa ka ila Ginoo mo kuana, mo yukbo na niya kay siya gid ay mo nagbuhat sa tanan, siya tuburan sa tanan. Maka-imagine lang ta ana nya mao nay atong gihigugma ng Ginooa, mao nay atong gisunod din atam hadlok siya tag-iyas tanan, siya naghimos universo, siya mubanhaw na to, mahadlok pa ka na, kamo, mahadlok pa mo makubid. Ha? Ayaw ka hadlok. Mahadlok ang makubid nga, buhion ra magkagbalik sa Ginoo. Di ba? Nya, sakto naman sa kasidad, pwede naman ka. Di pa day pwede. Kana bang kung kita kanang sana mura bitag ay usara day rason na nganong mahadlok ta kay nagpakaginoo naman gud ta.
magpakaginoo na gani ka, ika na gani mo planos imong kinabuhi, ika na magbuot unsay mahitabo sa imong kinabuhi, nya imo nang pagbuot unsay imong gunitan, unsay imong i-let go, kana patay ka diha. Hadlok yung ka, labi na ang imong edad karon, 70 pa, nya gusto kang mahimong 90 imong edad, nya makubid ka, kuyawan mo nga na, magsige mo, simbako, ana. Pero 30 imong edad, nya moingon ka, ang Ginoo bitaw, namatay man 33, doldool na ko og mamatay ko, okay kayo. Yang nagsunod kas Ginoo ka, Kristo gani, matay gani 33, ako sa 60 na. Ay, so kadako na ginansya. Awa na, relax kay ka. Ikaw niya pa di na lang ta magtap-tap. Pagtap-tap gyapon pero bunga sa imong paghigugma. Imo na nang tanaw ng imong tupad. Taptapan ko niya kong naong Lord, kay di ko ni patakdan sa kong COVID. Ana, dili kay taptapan ko ni kay basig niya ni COVID, manakod ni nako, kuyawan ko ana. Ayaw. Butangan ko ning alcohol akong kamot Lord, aron inighikap na ko aning akong isig katao, dili na nimo takod ang akong COVID, mamatay na. Kay maluoy pug ko niyang matakdan, ako lay tagaig COVID Lord, ayaw lang ni siya. Kana, mo na inindot. Nya magtanaw kada sa ubang mga tao sa kanang ilang tanang COVID Lord, ihatag lang na nako. Nya kuhaan na diha gikan nila. Kana tanawa si Kristo, ningon siya ang tanan nilang pag-antos amahan diri idakdak kanako. Ako'y magpalansang sa krus, nya ihatag kanila ang kuluwasan. Ako ang kamatayon, ila ang kinabuhi. Wa mo klaro, sige manindog na tayo.